Om Swastiastu. Om Awinamasti Namatis. Inggih satulurane para pemirsa kami. Nemangkeun meuli di tiang mandi pacang lanturan. Mudan cerita wanta Bapak Tutuan. Sani pinaka pengartos titiang Kairlangga sarengin penguacian 5 dekat. Inggih jurusan. Luna selugera titiang Ini lanturang di tiang caricone mangkin ari sampun rawuh ida anak agung mangkin matur mukadin rabin idone berit kuning inggih mamit ang linggero di tiang biagung persanggo purun di tiang matur ngajeng beli kadi matur nah bagus setui inggih beli nawak titiang wentene punika putraan beli ijening bagus kesujatianane sampun reka namangdane beli sido tatas pawika ijening putraan beli nak sampun punika genahang titiang beli ring tulang rayunan yukti naboyo jesios beli wantai pun ijening sampun genahang titiang rika ring dulang genah beline merayunan irika sampun genah titiang ijening beli ledang ratu ngakesamo yang ngaduanipun ijening sampun genah di tiang rika ring dulang genah beline merayunan beli ngawinan ratu beli aku ledangan beli aksamang muka dianggan titiang beli saking utama titiang nawentane titiang purun melaksanakan dipunika ringangan beli luwani rumaso titiang tamet titiange ngawinang beli kagiat ratu magoringan tenang
Dong dewa ratua riwawu sida mireng ngatur diberi kuning kali kuning adi rasa kadang kamu kegiatan mungkin diangani do sang Prabu dalam manguri kuning mireng ngatur diberi kuning kali kuning putra nido namo pati aning awinan kagiatur maning rasa jengah herang kainida sang Prabu dalem manguri dewa ratu lu aning antenang putra nidone sampun ngemasin sedo dakat berangti ida ratu ngawunan kelintamu yang dibuat kebrahman tian itu anak agung itu sang Prabu dalem manguri beri kuning duaning rasa jengairang kain itu sang Prabu dalem manguri ngawinan dewa ratu aku ngawes anu raris rabin idone berit kuning dewa ratu kecak-cak kebayang-bayang Dalarakat tundong saking puri maning sahraris kadiangan itu berit kuning beh dewa ratu saho katunung raris ida saking puri raris ida ngungsi kena kalas keling naduaning kecak-cak kebayang-bayang kadi berit kuning ngawinan dewa ratu raris ida berit kuning ngungsi raris ke alas waya buye desio wantah iriko ring alas keling dan cerita kodang masuk sampun lintang cerita yang titiang sana mangkin iena kudang-kudang warso sampun lintang kau tenan Satya wangsa
mekadi wenten putranipun sane meparapan Wijesio wantah satria wangsa eling rasane mangkin putranipun Parianikan biang eling mekadi putranipun satria wangsa wantah saparine kawentenan biang idone Makiyo nalunga telenging ngaduaning putrane Satria Wangsa eling ring dia mawinan mapi kayu raris putra wangsa Satria Wangsa putrane itu pacang lunga mereka kedengahin anak pada ketangkil ring sedurung mekadi Satria Wangsa putrane dene ayate pacang lunga mereka ketengahing alas pacang angkilin biang pini ajeng prasangga raris putrane Satria Wangsa angkil lumun ring ajin idone aduh ledang mawajana namung ngatur putrane Satria Wangsa matur ngajin itu inggih nawa titiang adi titiang ayate pacang rawuh mereka ketengahing alas nangkilin itu dia ledangan ratu adiaku mau sana mangkeding titiang aji ya. Om Santi Om jangan lupa tolong para pemirsa Anda like, komen, dan subscribe. Mohon dukungannya. Sukses semua.